Inyubako ni igikorwa cy'ubwubatsi kigizwe n'urukuta n'igisenge cyubatswe kugira ngo gikorerwemo cyangwa kiberwemo ibikorwa bitandukanye. Inyubako ikorwa hagamijwe kugirira abantu akamaro, kandi ishobora kuba ikoreshwa mu bikorwa byinshi birimo kuba ahantu ho gutura, kuba ahantu hakorerwa, kuba ahantu ho kwidagadura, kuba ahantu ho gukorerwamo ibirori n'inama. Gusa uyu munsi tugiye kuvuga kuri ibyo, tugiye kuvuga ko kuba ahantu ho gutura, kuba ahantu hakorerwa, kuba ahantu ho kwidagadura, ahubwo bisa nkaho tugiye kuvuga kuba ahantu ho gukorerwamo ibirori n'inama. Ndabasuhuje, amazina yitwa Ufiteinema Yves, mbahaye ikaze kuri channel yanyu Top 10 Umujyi. Ikintu cya kane inyubako ishobora gukoreshwa ni ukuba ahantu ho gukorerwamo ibirori n'inama, nko mu nzu nk'amahoteli n'inyubako za convention centers. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nyubako ebyiri zisa nk'aho ari icyitegererezo mu bihugu byazo. Izo nyubako kandi zirasa cyane. Izo nta zindi ni Kigali Convention Center iherereye mu mujyi wa Kigali na Shanghai Tower iherereye mu mujyi wa Shanghai. Reka duhere ku nyubako iri mu mujyi wa Kigali, Kigali Convention Center. Ni inyubako y'akataraboneka iherereye mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Akaba ari imwe mu nyubako zigezweho kandi zihagije mu kwakira inama n'ibirori bikomeye muri Afurika. Iyi nyubako nk'uko tubizi yuzuye mu mwaka wa 2016 nyuma yo kubakwa imyaka irenga 5. Iyi nyubako ikaba imwe mu bikorwa remezo bikomeye byafashije u Rwanda kwinjira mu isoko mpuzamahanga ry'ibikorwa by'ubucuruzi, MICE meetings, incentives, conferences and exhibitions. Inyubako ya KCC cyangwa se Kigali Convention Center ifite ishusho ihumeka umuco gakondo w'Abanyarwanda. Iyi nyubako ifite ishusho rimeze nk'uruhongore rw'inzu y'ubudasa bita intore. Iyo nyubako y'uruhu ni kimwe mu byubakiye ku muco nyarwanda kandi isobanuye neza aho u Rwanda ruvuye n'aho rwerekeza. Ifite ibipimo by'uburebure bwa metero 49 mu gihagararo. Ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira inama n'ibirori by'imbere mu gihugu ndetse n'isi yose. Ibyumba by'inama n'imikorere. Ibiro by'inama. Kigali Convention Center ifite ibyumba byinshi by'inama bigera kuri 18, bifite ubunini butandukanye. Bimwe muri byo ni ibirimo ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 1000 n'abashaka inama. Ibyumba byo kwakira ibirori. Kigali Auditorium. Iyi nzu nini ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 2600 bari mu byicaro bisobanutse neza. Iki cyumba gikoresha ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no kumurikira, gusakaza amajwi ndetse n'itumanaho. Icya gatatu ni hoteli n'ubundi bufasha. KCC ihuza n'ihoteli izwi nka Radisson Blu Hotel, ifite ibyumba bigera kuri 292 biri mu rwego rwo hejuru. Iyi hoteli ikunda kwifashishwa n'abitabiriye inama n'ibirori bikomeye biba muri Kigali Convention Center. Ifite kandi ahantu ho kurira, gym, hamwe n'aho abantu bashobora kuruhukira nyuma y'imirimo. Icya kane ikoranabuhanga. Kigali Convention Center ikoresha ikoranabuhanga rigezweho mu bijyanye n'ibikoresho byo gukorera inama. Ibi birimo internet yihuta cyane, ibikoresho byo kumurikira, lighting systems, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu nama zikoresha amajwi n'amashusho. Icya gatanu imihindagurikire n'imyidagaduro. Inyubako ifite ahantu hanini hagenewe imurikagurisha, aho bakorera ubucuruzi bashobora kumurikira ibicuruzwa byabo cyangwa ibikorwa byabo, ndetse n'ahantu hagenewe kwerekana imideri, ubukorikori n'ibindi bikorwa bijyanye n'ubuhanuzi. Inyubako kandi yagiye yifashishwa mu birori bitandukanye by'imyidagaduro nk'igitaramo cya Miss Rwanda, Kigali Jazz Junction, ndetse n'ibindi bitaramo bihuza ibyamamare mpuzamahanga. Icya gatandatu ibikorwa n'akamaro ka Kigali Convention Center. Kigali Convention Center ni imwe mu nyubako z'ingenzi mu guteza imbere urwego rwa MICE, meetings, incentives, conferences and exhibitions mu Rwanda. Ifasha cyane mu bukerarugendo bushingiye ku bikorwa by'inama n'ibirori. Yakiriye inama mpuzamahanga zikomeye zirimo African Union Summit mu 2016, Transform Africa Summit, Youth Connect Africa, ndetse n'inama y'ihuriro rya Afurika ku bukungu bw'isi, World Economic Forum on Africa.
ikaba kandi ari n'ahantu hifashishwa mu bindi bikorwa by'ubucuruzi n'ubukerarugendo bigamije gukomeza gutuma u Rwanda rugira isura nziza ku rwego mpuzamahanga. Icya karindwi, ibidukikije n'imyubakire n'ikoranabuhanga. KCC yubatswe hakoreshejwe uburyo bwo gukoresha neza ingufu, harimo kwifashisha imirasire y'izuba, igikorwa giteza imbere gahunda ya guverinoma yo gukoresha ingufu zitangiza ibidukikije. Ifite uburyo bwo gukoresha amazi neza no kuyabungabunga, ndetse n'uburyo bwo gushyushya no gukonjesha izwi ku izina rya HVAC system, ububiko bw'ubucuruzi ndetse na resitora zigezweho. Ntaravuga ibintu byinshi, katugere ku nyubako Shanghai Tower inafite Shanghai International Convention Center, aribyo twanakoreye video. Inyubako ni inyubako nini cyane mu Bushinwa ariyo Shanghai Tower, iherereye mu mujyi wa Shanghai. Ifite uburebure bwa metero 632 cyangwa se feet 2223. Shanghai Tower ifite amagorofa 128, yubatswe kuva mu 2008 kugeza mu 2015. Bivuze ko iyi Shanghai Tower yubatswe imyaka igera ku myaka 18. Iyi nyubako ikoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi, ibiro, hoteli hamwe n'ahantu ho kwidagadura. Shanghai Tower niyo nyubako ya kabiri ndende ku isi nyuma ya Burj Khalifa cyangwa se Khalifa Tower yo muri Dubai. Nakubwira ni uko Shanghai Tower yakozwe mu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga ry'ingufu, aho ikoresha imirasire y'izuba ndetse n'uburyo bwo gukoresha amazi y'imvura. Imiturirwa izunguruka. Shanghai Tower ni inyubako igizwe n'uruziga rugenda ruzenguruka rugerekeranye, kandi ibi bigabanya igitutu cy'umuyaga. Reka twihute cyane tugere kuri Shanghai International Convention Center. Shanghai International Convention Center ni inzu nini ikoreshwa mu bikorwa by'inama, ibirori n'imurikagurishwa nk'uko twabivuze kuri Kigali Convention Center. Iherereye mu gace kazwi nka Lujiaozui, umujyi wa Shanghai, hafi y'inyubako z'ubucuruzi harimo na Shanghai Tower. Shanghai International Convention Center yatangiye gukora kuva mu 1999, ikaba yarubatswe hagamije gutanga serivisi zo kwakira inama z'isi yose, inama mpuzamahanga ndetse n'amarushanwa yo kwerekana ubukorikori n'ubucuruzi butandukanye. Ifite inzu nini cyane igenewe ibirori izwi ku izina rya Grand Ballroom, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 3,000 mu nama. Shanghai International Convention Center yakiriye ibikorwa by'ingenzi by'isi nka APEC Summit mu mwaka wa 2001 ndetse n'izindi nama mpuzamahanga z'ubucuruzi, imyidagaduro n'uburezi. Ukoresheje amaso yawe ukareba hagati ya Kigali Convention Center na Shanghai Tower cyangwa se Shanghai International Convention Center, uraza kureba ko zisa neza ku bijyanye n'uruziga rwizengurukije. Ndabashimiye mwese mwakurikiye video kugeza ku musozo wayo, mbibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane.